السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن درسي تينيا تا أحكام الصيام برنوت صومنا رمضان كتا كدا فرفاد دعوتو تكيني كبجمو اتدهادا. بسم الله الرحمن الرحيم. آداب صومنا الروان برباچ سورة كان الرها سوات الرئيت ففن الله يسخبا نمني غوهي في حاسو وچي الددا حاسو برباچ فن الرها yeroo soomana isaa fagaachuun barbaachisaadha. Qaala sallallahu alayhi wa sallam فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يسخب ولا يجهل. وقال عليه الصلاة والسلام وإن امرؤ قاتله شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. نبي كان عليه الصلاة والسلام ناموس صومنا روغو دبت نمني غويا يرو صومنا إسا akka wany'ee akka gartee haasoo ma'anaan qabne sagalee ol fuudhee wal gartee walittiin haasoynee jedha. Haasoo fokkataa, haasoo iyyaansaa, haasoo goohiidhaa kawaciinsaa kanarraa fagaachuu qabaaya. Hadiisa itti aanutti ammas wanni jedhee wayin imru'un qatalahu yeroo yoo namni tokko isaan lole isaa soomana qabu namni tokko isaan lole أو شاتمه تكي سأربس فليقل هاجوني إني صائم أن صومنا انقبا إني صائم أن صومنا انقبا وقل ما يرد الدبي فواحدة تذكيرا لنفسه والأخرى تذكيرا لخصمه إني صائم أن صومنا انقبا لبو سيادة جيسا أبدو يا لبو تي صومنا انقبا هنارين هلولين هنار ربسين نمتنو تالين جار إني صائم أمس نمتي سيادة جيسا أبو أن صومنا انقبا soomana kiyya kana kabajuu qabdaa. Soomanaa jechan hamtuu lola kee lolaan hin deebisne uf eegi yaanaan soomanan qabaa. Takka akeekkachiisa isaa takka akeekkachiisa lubbuu fi hoggulama irra deebi'ee inni saa'imun inni saa'imun. والناظر في أخلاق عدد من الصائمين يجد خلاف هذا الخلق الكريم. يروى مجرتنا كيستي رب رحمة وهاغدو نمني حالا akkaataa ummata soomananii hedduu laale waan hedduu nama yaachisu arga. faallaa haala amala gaarii kanaati argaa yaa ummata irratti wanni mul'atu hawaasa keessa wanni jiru faallaa kanaati. namni an soomanan qaba nama isaan lole jechuun irraanfatamte jirti jechu. yajidu khilaaf hadha alkhuluq alkarim haala amala gaarii kana faallaa katahe arga. فيجب ضبط النفس وكذلك استعمال السكينة. لبو تيسن قبا يا قبرتم ربي يرو صومنا كيسني لول انجرو آر انجرو نمني غرتي نمت دلنون هنجرو يا لبو في قبو دندو قبنم أكو مسان سوتا ديمو أمري هند كيست سكينة قباتشو. وهذا ما ترى عكسه في سرعات السائقين الجنونية عند أذان المغرب. ورّا سيارة وفيولالتي أوبسان قبان كيساو يرو أذان مغربا كنا بررو بربادن نمني غرتي كن مالي أوبسا دبول كن سكينة دبول كن غرتي نمرّا ذكين إيمان ناموس نگارين نمرّا ديمو دايا نمرّا ديمو ناموس آداب سومنا را عدم الإكثار من الطعام. نيات نمني غرتي هدوم ميسي نياتون غاري دامت akka nyaatee hanga furuuf kututti itti haree itti darbee garaa kana hanga qaxachee garaan fuuldurachi ka'utti laa hin barbaachisu jechuudha. qaala sallallahu alayhi wa sallam nabiin keenya akka jedhu maa malaa ibnu aadama yaa'an sharran min baxnin ilmi namaa meeshaa fokkataa meeshaa hamaa waan guunne ka garaa isaarra hamaadhaa jedhe. irra badaan meeshaa ilmi namaa guutee garaa isaati jedhuuba. والعاقل إنما يريد أن يأكل ليحيا. نمني قلبي قبو واني نياتوف اتنجراچو داف نيات سن انجراچو وما يسجراچسو نياتا يچو لا أن يحيا ليأكل نياچو فنجراتو دبنا هيكا قبدي لالا نياچو فنجراتو يجت دلغان تي نياتو ما اتما غورو يچو أكما هوري بيلدات jiraachuuf nyaadha yoo jette immoo wama si jiraachisu waa xiqqoo nyaattaa kana ka barbaadamu jechuudha. muslimni mu'minni aaqilli
jiraachuuf nyaata malee nyaachuuf hin jiraatu jiruun isaa nyaachuuf miti nyaata saniin uf jiraachisuu barbaada malee وإن خير المطاعم ما استخدمت وشرها ما خدمت وقد انغمس الناس في صنع أنواع الطعام غارين نياتا وان دلغ رسيولي نياتا اتنجراتشتو خسي ديمسسو خسين بكا حاجة بوباتي غلطون خسي ججبيسو نياتا سي ججبيسو هما نياتا سلافسو قدتي سرخوتي سلافسو نياتا سي تجاجلو نياتا تيسا تجاجلتو يعني اكسي تدقان nyaanni si tajaajilu ka si fayyadu kun nyaata gaarii kaati isa tajaajiltu immoo isumaaf gartee ati jiraattu nyaata hamaadhaa jechuudha guddaan isaa baaba'e sun namni dhamee jira yeroo amma jiru tana keessatti gosa nyaataa lakkaa'uudhaan watafannanuu fil axbaaq hatta dhahaba dhaalika biwaqti rabbaati ilbuyuuti wal khaadimaat waashgalahunna an ilcibaada duuba haati manaa waa affeeluu malee yeroo dhabde khaadimni ergamtuun isaanii waa affeeluu malee yeroon isaanii kanumaan guutamteeya ganamarraa eegalanii zuhrirraa eegalanii hanga galgalaatti hoggu takka waan dhugan tolchan hoggu takka waan nyaatan tolchan hoggu takka kaan maran hoggu takka sambuusaa maran hoggu takka buskuta hoggu takka buusaa qiyaamaa rabbii gosa 10 meeqa jarri kun yoomi yeroon isaan asrii jamaadhaan salaatan jarri kun yoomi yeroon isaan quraana qara'an ramadaana guutuu eega maxbaxa seenanii gartee alawaaddaa ganama irraa qabanii ilaa galgalatti shaayii hojjaa buna of akkasumatti sanis haati manaatun ijoolleen dubraatun khaadimtittiin tun yoomi yeroon isaan quraana qara'an yoomi yeroon isaan zikrii godhan yoomi yeroon isaan du'aayii rabbi kadhatan soomana guutuu waa affeelatuma ba'an jechuudha khasaaraadha kunis hin barbaachisu ka warri qabeenya qabu ittiin dhama'e kunis dhamaasuu birootii jechuudha wanni barbaadamu nyaata gosuma tokko lama yoo godhatte hanga nyaattee fixxu qofa yoo godhatte sanumaatu gayaa jechuudha وصار ما ينفق من الأموال في ثمن الأطعمة أضاف ما ينفق في العادة soomani dhufnaan dacha baasii godhanii waan dur baasanirra nyaata kana qoonqoo tana gosa meeqa waan dhugan gosa meeqa maallayni baajanni heddummaatee bahu kunis aadaa dogoggoraa aadaa faallaadhaati ramadaanni nyaata tolfachuudhaaf himanni dhufeef nyaata xiqqeessuu guyyaa beela'uudhaaf yaakuluuna aklal munhamiin manhuumiin ويشربون شرب الهيم فإذا قاموا إلى صلاة التراويح قاموا كسالى نياتا اتهرني دغاتي اتغورني كان دغني او قبناوا دغني نياتا كان الرا حساب ملي نياتني يرو صلاة عشاء تراويح للافني دابچو ددبني مغنجچو وبعضهم يخرج بعد اول ركعتين كل ركعه لما صلاتير كفچاسه كتا كل ركعه فرت ديما ديسانو را دمنه جا akkasitti kasaaranii ufumaa dhukkuba uf dhukkubsachiisaniya nyaata xiqqeessa waa xiqqoma nyaadha hanga gartee ittiin jajjabaattan nyaadha dhugaatis akkasumatti gosa nyaataan heddummeessina ramadaanni wanni fedhame lubbuu tajaajiluu osoo hin ta'in cibaadaadha kara cibaadaa fuula deebi'aa aadaa fokkattuu tana dhiisaa barnoonni keenya itti fufaa soomana keenya rabbi haa qeebalu warra sirritti dalage rabbi nu haa godhu هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته